Pentecostal Network PenNet program thir tu te lalpa iswa mingin chibai ule tunkar chunge UPC North East India Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlir ni longai thlang u Mizoram Sarkarin Aizawl Municipal Council AMC huam chunga total lockdown na puana wangin General Headquarters Office po August ni som basari atangani som hne pakhat chung khan khar ani General Superintendent Reverend Lamel Somasai Lauchan Sarkar thupek ngai changchung zela Kohhran Office le hun ma poi modang po kalpui ani tur thu soin danjom hi himna ani ti shia athuai tang taka omjel turin Kohhran hote angena pastor te tirkaute Kohhran upale rongbol tu te po mamo tu Kohhran hote tan englai po apen chuak tura anin huam reng thu asoibok Mizoram Kohhran Shwai tu te committee MKHC chuan August ni somni pathum pathiani jandar sari hian COVID-19 chungchang awangin Kohhran mi puite mani omna hmuna theu thanem ngai taka tongtrai na nei turin Kohhran hote hena ngemna ati chuaka India marcha khwam chungi United Pentecostal Church Kohhran member zongjong ten hengen na hiti hlotlinga thanem ngai taka tongtrai turin Kohhran hote min som ani tongtrai thupui turte pakhatna pathian ven himna awanga Mizoram COVID-19 awanga nunna chan kan la omlo awanga lom thu choina panhina COVID-19 chipui ve mek te anlo dam thwai theinan pathumna damlo enkol tu te tan COVID-19 in thuble symptom langlo te po an hu chwa zel theinan palina pathian ven himna dila kanrama COVID-19 awanga nunna chan kanom lo nan pangana he shipui hian min kalsan thwai theinan le pathian biak in atang ngele pa kan biak le thwai theinan August ni som paruk pathiani khan Africa khomol pui khothang lam ramjinga Christian omtamna benin rama mithar somni paria zeten iswaminga baptisma changin UPC anun zomle ta benin ram hi friends obram thwini in kumsa khazakwa somruk August ni khat khan independence an hua arambum puya hian French trong hi trong twaleng ni in ram mi pui nwai za chuanga hian Christian an tam berani kumin January ni som pakwa khan mithar som paruk senglu anlo ni to bok District Shangshang rawngbawlna chanchin thar ngai thak chhun zomila Lunglei District UPC Board voi zahni na in pastor heta tana alak sertlang puibial tu pastor ti zamhing liana chuan August ni sompali zirtom dikhan District Superintendent hena joining report ape pastor ti zamhing liana hi District Superintendent Reverend C Vanel ena District Secretary Reverend PC Lal Fakoma Baka District Treasurer Reverend C Larin Tuang aten lo dong songin fuine le tongtrai sakna an nei ani kumsang ni sompariat August ni sompanga khan pastor na thoktura la kani a sertlang puibiala omin kumhni chung a thonua pastor heta tan lak anita ani August ni somparuk pathiani khan district UPC conference hall lunglei district PYD kumpon committee te chuan chairman evangelist Lering Zwala pachuaw ka ishwaina in committee anneya anro rel tlang puite Kohhran member zinga ezon na konga hlotling te polling video siam ni se thati ani a hemi konga hian PenNet lunglei nen tho ho ni se slogan competition le painting competition bot sai ni se thati ani a slogan competition a hian thupuyetan intodel le thuthlung pon warti chuman ni se thati ani a painting competition a hian thuthlung lam hoi zong thuthlung lan tir theilam hoi ni se thati ani bok hetiang hian loman siam ani slogan competition pakhatna cheng sang khat panhina cheng zaruk le pathumna cheng zali painting competition pakhatna cheng sang thum panhina cheng sang hni pathumna cheng sang khat he committee hi district PYD shwai tu de chuan antel pui ani lunglei district PYD conference in khotlang nun siam thatna lam hoi le khabu buat sai ni se tia alo rel chu bozuin district PYD board in le khabu boy pui tura arwati chuan August ni sompariat tholeni khan district PYD secretary evangelist Ladin puya sailo in ra sivenga committee anneya he board hi le khabu boy pui tu committee chairman evangelist Ladin puya sailo chuan akai shwai district PYD board in le khabu ada tur khotlang nun siam thana lam hoi thu pui som paruk arwa man te chu azyak tu tur uluk ta kangai tu en thu pui som paruk hi mi pakhat thewin anja turin an thlang chhuaka le khabu thale routling ani theinan le khabu hi uluk ta ka buat sai an tum ani August ni som pasari thortan ni khan luang mol bia PYD te chuan missionary pakhat an chomna cheng sing khat sang hi chu lunglei district missions department kaltangin general missions department hena an hlan luang mol bia PYD ti hian missionary chomna hi kumsang ni som pasari atang khan an lo pek to baka
thule omma ata missionary hi kumtin pakhat chom ni se ti in kuminal wangmal BLPYD conference swana lo rel to ani Aizawl East District Rawngbawlna chanchin Mizoram Sarkar in COVID-19 der zel tur vena tura chakzo ka ma alak theina turin ni som paruk tharia changni somni jana tanga ni somni pakhat tharia changni somni jingdar lile achan bethang AMC huam chunga total lockdown apona wangin Aizawl East District Office po hemi hun chungba ka hian August ni somni pakhat zirtom ni thlengkhan office khar ani a heti hun chunga office door du har sana tok an chuan district shwai tu ten sha thiamna an ngen ani office staff te po mani omna hmun thewa shileng laka film khura sarkar chu chuak zom theu turin ngen na asiam bok ani office kalzel dang tur chu sarkar chu chuak ngai changchunga la initiative le tur ani ang kaushan hauten ramut tha kan man meka Aizawl khopui le hmundang nanga shilenga wangin kumdang man thin angin du thu samin mang theilo ma ila Aizawl East District chung hun shangshanga mithar le baptisma changthar nei belzelani a district kaushan puipu in heram mutha hian district in a chorlai full time evangelist se rongbol tura tir chuakin rongbol na an kalpui mek reng ani August ni som pathum ninga zan khan serchip bial new serchip kaushana mithar pakhat senglu ni in bial the pastor Reverend Bill Engzawa kuta swanga damna baptisma atsang ani August ni som paruk pathiani khan heng kaushana te hian mithar le baptisma changthar nei ani bok Champhai Bethel Bial Zion lokala mi panhi in swanga damna baptisma bial the pastor lalmai uma parte kuta anchang Zembobok bial tuirial kaushana mithar panhi kaushana senglu anni baka lungbial kaushana po mi som pakhatin swanga damna baptisma anchang thara anjinga panga hi mithar ni in kaushana senglu anni lungbial kaushana hian evangelist HK lalmangayan rongbawlna anei mekani Bethlehem bial Bethlehem lokala mi pakwai in swanga damna baptisma anchang thara anjinga pakhat hi mithar ani Rabung bial khwal en lokala ramutha den chenin home crusade nei ani a chumikal zela chwa mithar panhi kaushana senglu anni Chimtui district Rawngbawlna chanchin August ni som paruk pathiani khan tuipang sectional pastor MH Robinlal Thanmoy chwa phura hmuna mi panga iswamingin baptisma achantira anjinga panhi hi mithar anni a phura kaushana hian cho karliam ta mai po khan mithar somni paruk lai kaushana senglu anlo ni to bok Chimtui District Headquarters local PMD 10 District Home Missions Field Chialdong Lungbiak in Sakchan Puinan Cheng Sing Khat Anhlana Kaushan Haute Anlom Hle Chimtui District Home Missions Field Amobi Vaiti 0 Kaushan Puin August ni somni ninga ni atong khan an kaushan bek in sakna an chunjoma an bek in sak chunga tuida na tur tui zem liter sang ni chu district office in mandir wangin anlom hle a hemhuna hian evangelist Robert P. Lalunsia Mati chuan rongbawlna anei mekani August ni som paruk pathiani khan total lockdown laia bolpui NG BLPYD member chatwarnam panta de polin ralna hunman ani a bial chung local PYD bolpui NG local Vombugle Archwanga Tin Thalai member le shwai tu tekal khomin he hun hi an mang ani Longtlai West District Rawngbawlna chanchin District Superintendent Reverend R. Ramthajola Chuan District Headquarters Kaushan Rawngbawlna anei don ani District Secretary Treasurer Reverend Lal Somlian Asailo Chuan August ni somni pathum pathian ni hian Longtlai College venga Kaushana Rawngbawlna nein baptisma le nawhlan Rawngbawlna aneyang District Missions Director Reverend F. Lalbiak Thwama Chuan August ni somni pakhat zirtop ni khan ramut Rawngbawlna nein darnam tlanga afe chhuaka pathian ni mangin August ni somni pali thotan nia Longtlai aletang Longtlai West District chunga ramut Rawngbawlna report August ni som paruk pathian ni khan lunghau ka lokala evangelist Henry H. Ramthiang ni ma Rawngbawlna kaltangin Pastor Kela Zom sangan member thar pakwa kaushana asengluta mi som panhi in swanga damna baptisma changin naw panhi hlan anibok August ni som pariat thole ni khan evangelist H. Ramthiang ni ma Rawngbawlna kaltangin member thar pariat kaushana asenglu anile a Pastor Kela Zom sangan loitlang kaushana loi turin mi pariat te hi asengluta mi pali in swanga damna baptisma changin naw panhi ahlan ngalbok North Mizoram District Rawngbawlna chanchin ngai thavele ila District shwai tu the program August ni som paruk pathiani Zingkar Khan North Mizoram District Superintendent Reverend Lal Tuang chuan kanghun kaushan atlo a District Superintendent in kanghun atlo chan hi kanghun kaushan ten biak in
biak in saksum tuang na atana pastor quarters manro hlui an dil amuna en puin Kohhran Kohhran try to the district local district superintendent how hian manroate an en hawa thutluk na chu district board kuta anda ani tun naya Mizoram a shui COVID-19 kai ampun dewa wangin wantlang zinga adar pal ven thon thila Mizoram sarkar thu chwa August ni som pasari atang ni som ni chung lockdown na pon chu North Mizoram district office chuan sarkar thu zomin office akhara district try to the chuan Kohhran mi puite sha thiam na angen ani tin heti rol hian shuleng hian kyan lam aya punlun lam apan zel wangin district try to the chuan Kohhran mi puite film khurdev de turle shikaya wanga manganga omek te theitop chu atong trai pui turin angen bok Karkalta in rini August ni som panga khan North Mizoram district PYD music committee te chuan district committee room a meeting an nei meeting hi district PYD music committee chairman evangelist Asila Rasangana Kaishwaya district PYD Shwai to the atungin district PYD president evangelist Ajay Vanal Ratale PYD secretary evangelist Kela Rotwang aten an hawani meeting hi district PYD choir assistant conductor atan unaw palal biaklima arwata choir secretary atan unaw pa Kela Ramwana central jail veng chon hunbial chu arwat ani heba ka hen district choir convener atan unaw pa Albert Sila Fakoma tlang nuam bial chu ran ni in district choir form le ID siam 30 te Borak Enchunga Zaipol camp nei te Churachampur district Pentecostal way fatanga music committee labusiam digital publication etana soft copy anren din chu rem anti puiba ka kumsang hi somni atanga sang hi somni panhi tramatan project tour and rahman bok August ni sompali zirtomni khan rengdil Kohhran chung ko khat member panga omna te chuan UPC North East India zomin Pentecostal Kohhran senglo anni heng mi thar chung ko khat jinga puiting panhi de hiam bel to pastor Cyril Khengna kuda swang edam na baptisma iswang hingin an changa naw pathum hlan ngal ani bok August ni sompuruk pathiani khan rengdil bial chung om district missions department and kolai field panhi tumpang luile bijerunga mithar pariat ne ani a heng mithar de hirong bol tu missionary te rong bol na kaltanga pathian mal som na ni in unang nu Esther le rong boli omna bajirung missions field a hian chung ko khat member panhi omna te chuan Pentecostal Kohhran zomin senglu an ni a unaw pala shel kema thona mek tumpang lui missions field a chung ko khat member paruk omna te chuan Pentecostal Kohhran an zombok August ni sompuruk pathiani chuma khan aibok bial falkona mi sompali te chuan I swamhingin swanga edamna baptisma an chang baptisma rongbol na hi aibok bel du pastor PC la roki mananeya anjinga hian mithar pakhat atela mithar hi upa ar le zwala falcon Kohhran chairman John Pentecostal Kohhran lali swamhingin asenglun ngal ani August ni sompuruk pathiani chunu khan aibok bel chungma lungthu Kohhran mithar pakhatin I swamhingin baptisma achanga bel du pastor PC la roki ma vekin swanga edamna baptisma hi chantirin baptisma chanjo anu pain upala za oma chongthu Mwalung thu Kohhran chairman in Kohhran asenglut bok Nampareng puibial dam patlang no ama Kohhran member unaw nu zai cancer na awanga hunrei ta khumbedana chu maubok bel bungkon Kohhran David Zodin puya chuan in enkol natura asum mamo cheng sing thum sanga pe in tuna hang Kohhran hauti tongtrai puina kaltangin pathian ti damna achanga unaw nu zai hian thilpek petu te chunga le tongtrai saktu te chunga lom thu asoi ani Bairabi Bethel Kohhran loi Bairabi Bia secretary ni mek upasi vanazom chuan Bairabi pastor quarters sakmeka mamu ahmanatan atik wana jangin tik tum enge mozata pe a bial shwai du te an lom hle ole khatizong khatun tumatana UPC North East India Kohhran rongbawlna chanchin thar kan thlir lengai thak hole theite ni e